Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Mashna balishkataka Dios mi churan. Shuktak runakunaka ñukanchik mashna balishkataka mana churaytukunkunachu. Diosllami chaytaka churaytukun. Ñawpa maypi makanakuy tiyashkapika Dioska kasiqlla sumaq kawsaytami apamun. Kutin ñawpaka phiñanakuy tiyashkapika khuyaytami apamun. Yaya Diospajka mayvaligmi shukkunawan ñukanchik imashina kashka. Chika tukuykunami payman riqchaqta rurashkakuna kanchik. Génesis 1:27. Tayta Dioska qaritapish warmitapish payman riqchaqtami rurarka. Mana chikanchinchu, shuk ayllu mana kashpaka shuk ayllullaqta, shukkunapaq hawapi baliq kashkata shina. Gentikunaka mayhan ayllumanta shamuqpipish, mayhan ayllullaqtamanta, imashina kawsayta chariqpipish, Dioska tukuykunamantami sustarin. Deuteronomio 10:17-19 kama kaytanin. Kankunata mandaq Tayta Dioska, tukuy Dioskunapaq hatun Diosmi. Payka tukuykuna manchana, tukuyta ruraytukuq hatun Diosmari. Payka mana ñawita rikushpalla imatapish niqchu. Shinallataq washalla ima kamarikunata hapiqpish mana kanchu. Payka yaya mama illaq wawakunapaq, viuda warmikunapaq imatapish kashkata ruraqmi. Shinallataq shuktak llaqtamanta shamushpalla kankunawan kawsaqkunatapish huyashpa mikunata churanata kuqmi. Hechos 10:34-35 pish ninmi. Shinaniqpimi Pedro willi kallarishpa kakashna nirka. Pikashpapish Tayta Diospaq ñawpaqpika tukuykuna chashnallataq kashkataka kunanmari alli yachani. Mayllaqtapipish Diosta manchashpa allita ruraqtaka Dioska alli niqmi kashka. Shinallataq Santiago 2:9 pish ninmi. Ashtawanpish ñawita rikushpalla shukkunata alli chaskishpa kay shukkunataka mana alli chaskishpaka hucha rikunchikmari. Apu Jesuska phiñanakuytaka anchuchinmi, kutin sumaqlla kawsaytami yaykuchin. Efesios 2:14-18 kama kaytanin. Paymantamari alli tukushkanchik. Payka Israelkunapaq, mana Israelkunapaq chawpipi, patashina harkashpa tiyakuqta urmachishpami, ishkindiqta tandachishpa shukllata rurarka. Cristoka kishkashpakushka, chikanchikuq mandashkatami paypaq kikin aychawan tukuchirka. Chayta tukuchishpami, Israelkunatapish mana Israelkunatapish musukyachishpa, Cristoka chakatashka wañushpami, ishkindiqta phiñanakuchikuqta tukuchishpa, shuk cuerpullata rurashpaka, Tayta Dioswanpish alli tukunakuchirka. Cristo shamushpami, Diosmanta karupi kaq kankunamanpish, khuchullapi kaqkunamanpish, sumaq kawsaypi churaq alli willayta willarka. Payllamantamari, Israelkuna kashpa mana Israelkuna kashpapish, yayapaqmanqa chayagri tukunchik. Diospaq espirituwan kashpami, tukuykunallataq paypaqman chayay tukunchik. Dioska mana chikanyachinapaqchu, tandachinqapaqpish, shukllata ruranqapaqpishmi, Apu Jesusmi tukuyta rurarka. Mayhanpish paypaq puebloman tandachishka kay tukuchun. Shinallataq Diospaq ari nishkakunaman. Gálatas 3:28 nin. Kunanqa judío kashpa, griego kashpa, amuyuq kashpa, mana amuyuq kashpa, qhari kashpa, warmi kashpapish, Cristo Jesuswan kashpami tukuykuna shuklla tukushkankichik. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.